ya ordena el oficial encargado del mando policía local, Police Superintendent Luisito Magnaye, para conduci con el seguiditos o plan galugad ng mga selda del Cadaigualan Estación de Police este tiempo na entero ciudad. Siguiendo el incidente del escapada del 4 mga detenidos alas 5 ayer madrugada, alina pueblo na Estación del Sangali. 10 mga detenidos el Yamanda Sale na di ila Cadaigualan selda para inspeksyon na ichekia kung di ila mga galamiton idila kwerpo si Chene mga kontrabando adentro. Isila diskubri amo lang mga sigarilyo i lighter na Divisoria Police Station. Semihante aktibidad elya kundusi sila. Pero nuway kontrabando ilya pwede saka del mas temprano pa. El Police Station 7 na Santa Maria, ya kundusi tambien semihante o plan galugad, iya pwede saka mga cellphones. Si Magnaya ya abla, ya gindaya este na atensyon del Police Regional Office 9, itamandaya investiga con este, hasta el alcalde Ben Climaco. Some of our stations were doing it regularly, and I only found out of this incident that transpired yesterday happened particularly here in the Central Police Office. Ayer tarde, ya pwede tambien kuhi con el uno del mga escapa del ayer, nombrado como si Ibang Lim, alina un lugar na baliwasan, pero ahora admitido este na ospital. Asigun pa na portavoz del Zamboanga City Police Office, Police Senior Inspector Ellen Galvez. Ta-investigate tamin sila ahora, junto con el membros del PNP, kien duty aquel tiempo. Mantener lang kita syempre ang seguridad, onde ganita aksepta kita el dalaw, el bisita con el di aton mga detainee from 8 a.m. alas 8 del aga hasta alas 12, and then matanrisyon kita na tarde alas 2 del tarde hasta alas 5 lang. Ta-investiga tambien aro sila, si por kita pwede entra el Sierra de Hierro, adentro del di la celda. Albert Luna, Dateline Zamboanga.